idemo u prodavnicu. Sad ćemo da vam snimamo vlog. Ne! Anthony! She fell into this. Oh no! I think she's not. Is she not? Let me see. Oh Lord! We gotta go back in the house. Jelena je pala. U neku ruku vode, sad moramo da je presvučemo. Presvučemo je i vratimo. Idemo. Come on. Ready? Come on, baby. Call me when y'all get here, Josiah. Okay. Antonio je otišao do WC-a. Dok mi čekamo da se on vrati. Ima ovih stvari. $18 skoro. 1152 lepo naravno. Pa kada ćemo? Where you at, boy? Evo, cijela ispržena piletina je $4.98. I on je pržen tu, evo, ono što ne znam da je nestalo. Čekamo sad su drugare Antonijeve. Pretty Josiah. Evo, cherry tomato koju ja uzimam je 5,75. Za ovo pakovanje. Ovo neće biti otvorio. Ok. Ovo pakovanje. Evo, 6 komada zelenih paprika je $2,98. Organik. Ovo su ta koje ja uzimam kao organske jaja, ima 24 u pakovanju i košta $7. Su Janelle i Josiah. Sjećate se Josiah iz drugog videa, to moje devojka. Like DJ Darius. Čekaj. Da kupim škampe. Obično uzimam ove škampe. $13. Riblji štapići su $11,98 za ovo cijelo pakovanje. Da ima kako ima. What's that? Pizza. I don't know which one you want. 4 cheese. Okay, let's get 4 cheese. Okay. Alright. He getting this one? Evo kupujemo pizzu neku. Nikad nismo probali. Biće prvi put.
O, 2 pice, okej. 2 pice za $11. Ja vidi ovo. Finaci sir. 8,98. Ja ću ovo da kupim, znate? Ja ovo moram da probam, da ima šta je ovo, nikad nisam vidjela. Možda je dobro. Ovo ću ja da donesem u Srbiju. To je nešto što sam zaista zavoljela u Americi. Ovako, vidite to prije dobro. Tako je. Znači, rebarca sa ovim sosom predobro. Znači, to donosim u Srbiju garantovano. What? Ej! Smile for me. Ulje, neko kanola ulje, 2 paka, 27,28, ali ja neću to. Evo, 3 litre extra virgin olive oil je 18,98. Da nema još neko, možda manje. 9,98. Italijan, evo. Ima 1 litra. Meni samo treba 1 litra, pošto ja ne mogu da držim ono, nemam gde. Onoliko kantu i teško da se sipa. Ovo je tako. I used to eat these when I was a kid. Boj. Evo, kupio neke kolačiće. Ovako izgledaju. Za 9,98. A da li ja da kupim ovo vino? Šta vi mislite? Go to Walgreens if Walls ain't green. What? What the hell? Did you hear that, love? Can't go to Walgreens if the Walls ain't green. Evo da snimam još malo dok mi nešto čekamo u Bajagi. Razne grckalice, vidite? Pistači, badem, kiriki. $13,98. Wednesday or Tuesday. Maybe that's tomorrow. No, Wednesday.
24 komada za 20,98. Sad probamo da im možda. Jao, vidi Grig pita. To mi ne treba, to mi tako ne treba. Ali je dobro, 20,98, to nećemo da kupimo, nećemo. Što Jelena mora da smrša, ne da se boji. Ovoj prodavnici imate svega i svačega, imaju televizor, imaju ukras, imate za platila i sve se tako prodaje na veliko. Uglavnom su cene su veoma povoljne. Evo ovdje možete sami da naplatite, da sami check-outujete se ili da idete tamo i nam drugi to urade. Mi ćemo sami. Ovaj frozen jogurt izgleda dobro, 99 centi. Ja sam gladna. Pogledajte, ja chips. Samo 98. Kasih main je play. Look at the trip. That movie Anthony crazy. doda neki masažna. They were turning people into horses. Hey. Evo, izabrali smo kutije. Sve pakofilm. Šta je to ružno? What's that? Tony, come on, we're gonna be late. Oh, come on, dang. I'm trying to hurry up. I was waiting on you. Why didn't you cross the street? Damn. Where'd you guys park? That girl was driving whole cars now. That girl didn't even stop to get over that love. She kept going all across the street. I'm about to say, y'all know. Haydi. Hold on. Hey, baby. Oh my God, you're so cute. Hi. Come here. Come here. Oh, hi. Oh, I'm sorry. Ciao, Josiah and Janelle. To the gas pumps we go. $47 za 14 galona. Evo ono pita što smo malo prije